và ở con coi châu ta từng học cái này ở đây nó mau cái con bà cái nếp chia nhưng điên đo mày điên na thế nào đang lược đây bà mở con chị Vin lược đây ơi lược đây đang tham mày điên nè ê mình mơ phơi ấy bật phơi mở xảy đa mở ba chương điên đó mê điên về về lia chấm nói ti bay cặp đâu pin nhật ti tao về nia nhật ti bà ở con cho con tụi học kia đây lên là bà anh tập bèn xây ót đai ót màn ót đai bà chẳng bà đai lấy khu bạch phèo việc lên nhé tụi học kia bà chẳng bê ra khu lên là bà anh tập bèn xây này nè thôi khó cứ là nông lang ra khiến làm bấy cái cây cá tè là bao giờ toàn nó tụi học kia bà chẳng bà khu họp đó bấy khu xua thắt tiêm nấy bà tiêm hái chẳng nóc này lên toàn nó ta tiêm nấy tụi học kia tiêm hai nó ta khu họp đó bay chẳng nè khu họp đó bấy khu hai tập bèn là sấy chăm phơ nè ta muối phi bay tập bèn à say tập bèn à thế rất ta tại đây thế rất mùi ok ta chẳng dừng lang máu cái ca te là bao giờ nè ta thế rất chẳng thơ à sủng nô co má bà thế rất dân thơ mấy khơi mà con vậy rồi thế rất nhưng do sam sập con làm học sập do sam sập con học sập nó ta lấy dân con nói mất thẻ dân mơ mà bà chẳng quạt do sam sập con học sập ngọc nia trai ót bà chẳng cú số ngọc nia thà hai đây ban quạt do sam sập con học sập hai đây ngọc nia bà trầm trai cứ cây bồng bái pi nhiệt ti tao về nia nhiệt ti chẳng mua nhiệt ti mà màn về nhiệt ti bà mà học sao về nhiệt ti trầm trai ta tẹt đai môi thì rất tự lại nè bà ta tập bèn bà tập bèn coi cho thật bà ta à sai tập bèn à sai à sai sọc line bà ta tẹt đây sọc line môi chị bọn đây mấy bà lang tập pi mà chẳng bà ta lang tập pi nè máu bà ta tụi ngọc nia lấy dân riêng mê riêng to bà tụi phơi tụi ngọc nia tụi bố chất sập ram nè anh đang riêng mê riêng mấy nè tụi ngọc nia tụi nó ti buôn nè nón vị thi bố bà ai tụi ta bà ai tụi ta bố bà phê vì ta thọ kia chạy đai môi chạy đai bì chạy đai bì ok ngày nên đừng điên mày điên mày đó thằng học kia bà ta mày điên mày bao giờ cứ tụi nó ti buôn nhưng điên chạy câu nâng phê về lia ok tụi nó ti buôn bao giờ cứ tụi mà ti bố ai ta đồng qua phê về lia ok chắc khu sông hay sông nè làm ăn nên giờ làm ăn tụi nó giờ nát tụi học kia ta buồn rồi mà bị thi bố ai cả ta rồi qua bên về lia xong chi con bị
เพียบจำนายเป็นออกสายสับเนียตีให้ตอนสารคมจำนายเป็นไปเลี้ยวออก50 នាទីតើសំចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីភូមិទៅសាលាឃុំអស់ប៉ុន្មាន តាគ្នាយើងអញ្ចឹងបាទថាសំទៅសំជីកង់ពីភូមិទៅមណ្ឌលសុខភាពចំណាយពេលអស់40 នាទីជាគូសរសេរ40 នាទីគូតាមអក្សរណ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតាបន្តមកទៀតគាត់ថាគាត់ទៅបាទសាលាឃុំចំណាយពេលអស់ប្រហែលទៀតទាំងអស់គ្នា50 នាទីហើយបន្តមកគេសួររយទេកូនតើគាត់ធ្វើដំណើរពីបាទតាំងពីលើកហ្នឹងតើចំណាយពេលអស់ប៉ុនហើយគ្រូថតថាស៊ីទីបាទគាត់ធ្វើដំណើរពីណាទៅណាកូនបាទតាជីកង់ពីមណ្ឌលសុខភាពបាទទៅណាទៀតកូនទៅសាលាឃុំមែនអត់បាទស៊ីទីគាត់ជីកង់ពីមណ្ឌលសុខភាពទៅសាលាឃុំចំណាយពេលអស់40 នាទីបន្តមកទៀតគាត់ទៅណាទៀតកូនគាត់ទៅសាលាគាត់ទៅមណ្ឌលគាត់ទៅតាដល់គ្នាចឹងយើងមើលវិញ្ញាណយើងណាតាសំជីកង់ពីភូមិទៅមណ្ឌលសុខភាពចំណាយពេលអស់40 នាទីបាទបន្តមកទៀតគាត់ទៅណាទៀតកូនគាត់ទៅសាលាឃុំចំណាយពេលអស់50 នាទីទៀតបាទសួរថាតើសំហ្នឹងចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីភូមិទៅសាលាឃុំអស់ប៉ុនអស់មិនម៉ានចឹងគ្រូចំណុចមួយចុះបាទចំណុចនេះតាឲ្យអីគាត់ចេះគាត់ជីកង់ពីបាទមណ្ឌលសុខភាពណាមកសាលាឃុំគឺតាឲ្យសញ្ញាបាទការ៉េចុះណាបន្តមកទៀតគាត់ជីកង់តរហូតមកដល់បាទដល់ណាកូនទៅមើលបាទមកដល់បាទមិនសុំតោះណាគាត់ជីកង់ពីភូមិហើយនេះដំណើរភូមិណាបាទភូមិចំណាយពេលអស់40 នាទីតើណាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតគាត់មកដល់មណ្ឌលសុខភាពបាទមណ្ឌលសុខភាពគ្រូដាក់នេះកងមកមណ្ឌលសុខភាពណាបាទបន្តមកទៀតគាត់មកដល់គេកូនមកដល់សាលាឃុំណាសាលាឃុំបាទគ្រូដាក់មុខចាត់កម្មកាយចុះសាលាឃុំបាទគាត់ចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានបាទនីសាពេលអស់50 បាទចំណាយពេលអស់50 នាទីទៀតមកដល់សាលាឃុំណាចឹងគឺសួរបាទគាត់ចំណាយពេលសរុបតាំងពីអីគេកូនតាំងពីភូមិនេះមកដល់មណ្ឌលសុខភាពតើគាត់ចំណាយពេលអស់ប៉ុនប៉ុន្មានចឹងយើងធ្វើលេខអីកូនធ្វើលេខអីដើម្បីរកវិញសរុបបាទធ្វើលេខអីបាទអ្នកស្មីធ្វើលេខអីកូនធ្វើលេខបោកមែនអត់ពីណាថាធ្វើលេខកូនលេខកូនអត់ត្រូវទេណាចឹងយើងធ្វើលេខបោកបាទចឹងដើម្បីរកវិញសរុបគឺយើងបោកបាទទាំងអស់គ្នាចេះបោកលេខណាចា៎ហើយបាទយើងមកដល់មេរៀននេះចឹងណាចឹងនាទីដាក់ដងបដាយមកចឹងយើងបោកលេខយើងធ្វើម៉េចកូនបាទសូមលោកសូនធ្វើម៉េចបាទសូមលោកសូនគឺបានសូនណាយើងបោកលេខពីស្ដាំទៅឆ្វេងតែទាំងអស់គ្នាបោកលេខយើងចេះហើយមែនអត់បាទយើងបោកពីណាទៅណាបោកពីពេងទៅOh no ទៅស្ដាំមានន័យថាបោកពីខ្ទង់រៀនទៅមុនមែនអត់បាទតែឥឡូវយើងងាំបោកតាសូមបោកសូនបានប៉ុន្មានទាំងអស់គ្នាបាទបានសូនចុះ4បោក5បាទ9ចឹងគាត់ចំណាយពេលសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មានកូន90 នាទី90 នាទីឥឡូវគ្រូចែកឲ្យពួកយើងធ្វើការងារជាក្រុមណាចែកជា2ក្រុមបាទចឹងក្រុមទី1លោកគ្រូឲ្យកូនឯងនេះដូរ2នាទីនេះពីព្រោះ90 នាទីលើអត់កូនលើ1ម៉ោងអត់លើអញ្ចឹងគ្រូសួរថាតើស្មើប្រហែលម៉ោងប្រហែលនាទីអញ្ចឹងចាំមើលក្រុមណាធ្វើត្រូវណាអញ្ចឹងគ្រូឲ្យពេលគិត1នាទីណាទាំងអស់គ្នាតែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូឲ្យធ្វើអីយល់ទេមែនអត់បាទអញ្ចឹងធ្វើមកអញ្ចឹងគ្រូឲ្យពេល1នាទីណាខ្ញុំខាងនេះហើយនៅកូនហើយអីបាទតាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញប៉ុន្មានកូនឃើញមួយអីគេកូន
មួយម៉ោងហើយសំណល់30អញ្ចឹងស្មើ30នាទីមែនអត់បាទតាក្រុមទី1គេឃើញបាទ1ម៉ោង30នាទីអញ្ចឹងកន្លែងសេតដាក់1ម៉ោងមកមើលស្លាប់2ម៉ោងណាបាទមើលស្លាប់2ម៉ោងមកឃើញបានដែរកូន1ម៉ោង30នាទីបាទ1ម៉ោង30នាទីដែរចុះកូនឯងធ្វើមិនបានឃើញ1ម៉ោង30នាទីចាប់គូមើលព្រោះយើងបាទធ្វើម៉េចកូន60គួយប្រាទីកូន60មិនកូនក្រុមខាងនោះគេថាយក90នោះទៅចែកហ្នឹង60បាទត្រូវអត់ព្រោះបាទយើងគិត2នាទីទៅម៉ោងមែនអត់បាទពីតូចទៅធំមែនអត់បាទពីតូចទៅធំយើងធ្វើប្រហែលនាទីអីកូនយើងធ្វើប្រហែលនាទីចែកឬកូនចែកបាទចែកមែនអត់អញ្ចឹងកូនឯងយកលេខដែលគ្រូដាក់ឲ្យនោះបាទយកលេខដែលគ្រូដាក់ឲ្យបាទលេខដែលគ្រូដាក់ឲ្យណា90បាទអញ្ចឹងគឺយើងយក90បាទចែកឲ្យទៅនឹង60ហើយនេះមិនយើងចែក60កូនពីណាដឹងបាទដឹងមើលពីណាដឹងលើកដៃបាទតាជីវ័នរួម1ម៉ោងស្មើនឹង60នាទីបាទរួម1ម៉ោងស្មើនឹង60នាទីត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបានគ្រូយក90ចែកនឹង60តាដើម្បីចែកលេខយើងធ្វើម៉េចកូនបាទយើងមើលលេខពីខ្ទង់ខ្ពស់បំផុតបាទខ្ទង់ខ្ពស់បំផុតមានលេខណាកូនលេខ9បាទលេខ9ហើយលេខ0អញ្ចឹងយើងកាត់យកទាំងអស់ដោយសារយើងចែកនឹង60ណាបាទតាអញ្ចឹង90ចែកនឹង60បានប៉ុន្មានកូនតែបានប៉ុន្មានដង1ដងអញ្ចឹងដូចនេះបាទដូចនេះសំជីកង់កុំញៀកយំពេកជីកង់បាទសំជីកង់ពីណាកូនពីភូមិបាទពីភូមិបាទនេះណាបាទសំចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរបាទពីភូមិទៅសាលាឃុំបាទប្រើពេលអស់បាទប្រើពេលអស់ម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទអស់1ម៉ោងបាទយើងសេ1មើលដល់ពីនោះតាមត្រឹមនោះនេះគឺនេះបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយទាំងអស់គ្នាចង់កុំភ្លេចយកនេះទៅកត់មេរៀនណាទាំងអស់គ្នាបាទកត់មេរៀនហើយកត់កិច្ចការផ្ទះយកទៅធ្វើផងបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណណា